Yawan chakafit wada penman da ka Iongkaluh hakanya waka pratarik ubanai match arhajar arposong hakanya terik do penyu ya ke film jantia ka wapau nambah ka wapertut ke skap haka pratarik do pen kalilo ki draw ke first prize to ke Bolero bisik top model, second prize da ke paisa chilak tengka waka third prize da ke paisa sun power jar tengka daw emle kaya daw masi ki masi la du ki wadungka waw ya daw ha kata kasi daw bu la chibun ki junya la ki nai benta ki kena naga benta ki kunro kelot ki basnyau suk waw chondur da bu ya itau chondur ke juk thame yo pen po ya kata kasi daw am la ki model wa pau nam waw pen yo kaman waw lai model u DJ wa pau nam u DJ Zethan daw wantem u ha ipormit yang ke pratarik ki nang ruai wa pau nam kam u Wanjop Sohkhlet u Monmi 777 wa u Johny da wan ruai ki yo penchang chut ya pi ki pek ba wasnyap suk wa up ya i ruai isyo kani to ka sin wanakong wa pen kle lo ki draw da ka dorbar chunong Iongkaluh kam te kwa ile heirukom wa man khoj man suba hakiliang waro kaluti wa psia chunong yang i to kam wa 100 kilometer na usurak national highway mar percha usurak bypass Sohkhlet kam te khut snyau bhaya pi kilok waro wa 1p chakani ka fit yang i